Horas sogo to bata ganupan Bapak Inang Kuriani Tuhan ijape Marianan sogut on lao mamuka lao anta perlobei hita membogei hata panutap bata paima ai dear martonggo hita. Terima kasih Tuhan bani pasu na ibereham huban nami na ipuhoi ham hanami bani sogot ni Arion ibagas na horas janah na laho mamukah lahoan nami sadarion parlobehan nami roh kubamu janah sihol mamboge hat tanagabi panotap banami makorjahon lahoan nami urasnya maura papikiran nami Tuhan aseboi ijalo anjaha ibogi nami hatamin. Terima kasih Tuhan, amin. Hata panutap bata bani sadarion ay mau bani 2 Petrus sada ayat 5 sonon maiha tahun halaniai haringgas konna syamma humbani sagala gogoh pataridahkon diarni parlahu ibaga sapor sayaon nasyam dop ai hapentaron ma ibagas parlahu nama diar ai amin ai madasni bani 2 Petrus on ididahita bahwa Paulus sihol manobut porsaya tumang lang cukup sehingga perlu maretehon ni Paulus ijon ipataridah maningon ya tahun ijay haringgas kon nasyamma humbani sagala gogoh pataridah kon dear ni parlaho ibagas hapor sayaon nasyam dop ai hapentaron maibagas parlaho nama diar ai ibagas hita na porsaya ada haringgason dop ai maningon ibagas haringgason ai patarida kita diar ni parlaho apakon ibagas diar ni parlaho ai adong hapentaron na maningon na perlu idingat hita bahwasan ijon Paulus sihol manobut tandani na doma menjalu haluahon na humbani Tuhan ne bata na doma togu hapor sayahon ni tentu mengalami pertumbuhan iman ibagas pertumbuhan iman ai hapor sayahon ai parohkon pataridahkon diarni parlahu Paulus pemanobut homa bahasa diarni parlahu tumang ternyata lang cukup tapi maningon itambahi dohoma marhitei hapentaron maningon itambahi marhitei hapentaron halani lahu pataridah kon diarni parlahu perlu membutuh ahana sitong pakon ahana salah iza na bijak ana bijaksana apakon iza na sembrono pada 10 ayat 2 manobut anggo seng marasoman pamikirion seng marguna haringgason anjaha halak na mangolos-olos mandalan kon horjani maningon lepak do haringgason ay sesuatu yang mulia na zenges na diar tapi tidak kita menurut poda 10 ayat 2 nokanai haringgason tanpa pengetahuan maka hal yang baik seperti kerajinan pun dapat menjadi tidak baik. Sesahalak boi ringgas banina salah contoh nih dong sesahalak na rajin martonggo tapi halani ringgas ni ailang idukung pambotoh hapentaron nadiar maka bisa saja ia martonggo bani halak na passing ia martonggo bani halak na merasa passing atap naibata palsu sedo martonggo bani naibata iya tutu ringgas ni ai ihorjahon bani na salah justru membuat ia
bani nama nombah nebatana legan atap sasahalak nama ridop ni uhur atau sihol uhur ni mengurupi siap mengurupi halak na legan tapi anggolang bijak bisa saja pangurupion ni ai patubukon sifat malas atau manja bani na iurupi bani halak na domba iurupi. Jadi sedo hal rahasia besonari banyak orang ingin dibantu saja sihol iurupi tumang merasa terus menerus ingin diurupi sehingga pataridakon marayoh bani guluh ni tidak ada rasa ingin bekerja, tidak ada usaha alahu mandalan di parguluhan on halan yai gabe halak na mengurupi orang yang memiliki paridup ni uhur perlu memang tapi maningon ibarengi dengan hapentaron atau kebijakan ase pangurupion ai menciptakan hal nama diar bani halak bani orang lain. Marhite 2 Petrus on Paulus sihol mengujur ase ringkas pataridah kondiar ni parlahu apakon hapentaran ibagas hapor sayawan ai. Jadi kita haganupan hinargan itu hanta ternyata marhiteon ni 2 Petrus ada ayat 5 on Paulus sihol menobit bahwasani porsaya tumang tidak cukup tapi iman harus dibarengi dengan pengetahuan dan kebajikan. Artinya ibagas kita mandalan kun nama diar ibagas kita pataridah kun hapor sayawan taai marhitehon ni parlahon nama diar maningon adungdo kebijakan apakon hapentaran ase boy hita mandalan kon janah parlahon nama diar ai boy betul-betul berdampak bani halak nalegan. Artinya hita haganupan hinargan itu hanta sihol ipadas ijon Paulus sihol manobut bahwasani hapor sayawan ai sejalan pakon hapentaran apakon parlaho nama diar. Percaya saja tidak cukup, iman saja tidak cukup, tapi maningon ibarengi dengan hapentaron apakon parlaho nama diar. Ai managabi hataridahan ni hapor sayawan ai. Bui hita mangidah naijadu na sepatut ni ihurjahon naijadu na sepatut ni ringgas hita makorjahon ipataridah kita parlahon nama diar ibagas hapentaron ay. Jadi kita ganupan hinargan itu hanta marhite ibu ini tantangan tunga-tunga ni parguluhan tasonari totu radoho mabahat nasihol mengaku hapor sayonta tapi marhite hon ni hapentaron yang kita miliki haringgason yang kita miliki dan kebijakan yang kita miliki tentu hapor sayawan ta'ai boydo tetap teguh pita hubani Tuhan nebata amin bani panorang on andohar Tuhan nebata makasamani hita Tuhan nebata manramoti hita ibagas saganupan parguluhonta. Selamat beraktivitas mahubata martongko hita. Terima kasih Tuhan isombakon hanami hubamu bani sogot ni arion ibu hali hamdo hanami ase ibagas hapor sayawan namiin tetap hanami marhapentaron mandalani parguluhan nami tetap hanami marhapentaron nakurjahon nama diar tonga-tonga ni parguluhan nami ase tongon-tongon berguna perlahon nama diarin tonga-tonga ni parguluhan nami Tuhan ase tongon-tongon berdampak bani orang-orang yang merasakan
orang-orang yang ingin kami bantu. Bani aganupan in Tuhan, bani aktivitas nami sadarion tetap doa nami marondos pitau bagas tanganmu. Ase tong naman kasomani hanami, naman ramuti hanami, ase bagas nadia hari hori cawan hanami aganupan in. Celama nami rapa kontongo elek-elek nami on. Amin. Shalom, selamat beraktivitas sobat aganupan.